ya Charisire Rwanyamahembe. Abasinguze bahewe bitereke Ruiguga ebyabermu amatungo nkente embus ebyo kurya n'ibyo kunywa obishendekerezibweho enkoko n'ebindi nabyo babitwara. Asimwe Aren na Ebare Joan Ebare kubika na Rwanyamahembe sa kubanza ari mu investors forum ari mu investors forum oine special package ya amheruko mwaka kandi kwa kodari mu investors forum buri mwaka amagoba kutukora noba no gobaho kurikira shezo zirota izoine nshaka kutangaza washanga ngo esente zo hire nende nibakwereza ato wajito mukatare nekiza sente zo zirota izohire so okona kubahereza ubuhame ngo umukazana gataro umuntu nomwe urupasa kugira ngo yafe twenda ngo myaka 2-3 ko kuturahurire abamwe abatwirete kurwo kubanza ugwa kabiri ugwa kashatu ate shaye cyo muntu naine mugabo ye na nende yazire kabiri wero wagamba kiterekeke nagira ati uryo muki mwene kiterekeke mwebare imokuzamu kandi mwebare muno. Rwanyamahembe sako okugaba ekiterekeke batandika n'itaji lyabwezi bwera shibe kiryombarache zone itano bizagwiswera ado eza Rwanyamahembe izoberi ebiro 18 twine wiswera nambara umwanyo ugwagwiswera kandi izoberi yanyencha kare rwa gatanu 2017 tuza cyeshama aha branch dotora Kigabe nabo basingwire nte basingura embusi za bread za soda sabuni n'ibindi nabyo ko biri bityo uko kubanza itwirwanga tuzakazo mushaza kasheshe mushayizo mwazi tuzibana. Rwanyamahembe sako nigirango okweterana nabo busenguzi weni basiba bamye babagenzi banje webare kuda sako ya Rwanyamahembe aba TV West Gideon.